Kaupapa ātāhua, kua tae ki tētahi taumata anō. O tiraia, mātou katoa te whānau, kua tae ngātahi atu mātou ki tētahi atu taumata. Ara, te whakakotahi a mātou mo te oranga, nuitanga o ngā iwi, o a mātou whānau, mātou whanaunga, me o mātou hoa. Tēnei taumata. On my cousin Taina in 5, 4, 3, 2, 1. Wairua,
tangata mai rā. Ngahara te ki, ngahara te ao, ngahara te hoa. Ngaro atu rā, ngā mamaitanga I tō karanga. Te atua pia ta ki runga ia mātou e. Mātou e. Ia mātou e. Oh e. Wai te whai ake nei, Paiheretia, bringing some Māramatanga, mai te hāhi rātana, ki tēnei hui hui ngā. Ke a koe, Kaaterama.
Paiheretia, Paiheretia, ki te rangi Māori, rangi Māori, E tono ngia te Wairua o iho ngā mano, i roto i a tātou kāinga. Kia horai te māramatanga o tēnei mea te aroha, anō nei he rama, e whiti ana i roto i te pauri. Let's go, Madge.
Ka hoki mai taku kai whakaora ki au. I ngā wā o te raru nui, i ngā wā o te hari nui, kei ko nā te atua, i ngā wā katoa. I ngā wā hau, mātau ka whakamanamana, ka tatari, ka tāria, kia hoki mai taku kai whakaora ki au. Take it away, Bella. Whakateitei au I te pungarehu, ka hoki mai ki au. Pakoko kau aku roi mata, ka hoki mai ki au. I taku tangihanga e iho, ka hoki mai ki au.
manaakitanga, ai hoa o ngā mano ki runga i a mātou. A maringi noi ho mai ki runga i a mātou. Anō he ua pū nehu nehu i runga i te tipu hau. Taku tuahine, kara whiua mai, Ria Hall. Ko kraiti ihu te tama i Tukua. Ko kraiti ihu te tama kotahi o i hoa ngā mano. Nāne i tuku iho mai hei tahi atu o mātou harakatoa. O nā totora wena. Kia rite ai mātou i te kukupa te māno nei te hukarere. Nā reira, anei rā te waiata o tama i Tukua. Brother Troy. Karawhiua. Ko tama i Tukua, i raro kutia. Tama i rawea, tama i ara. Ko tama i Tukua, i raro kutia. Tama i rawea, tama i ara.
mai ia, rongo kā rea, rongo kā pā ki te manawa. Ko te rongo mau, ko te rongo pai, ko te rongo take take. Oi nā, te mahi tohu a te atua ki a mātou. Ka ara mātou i o mātou moenga, ka moata, ka whakahoki atu i te koha o te aroha, kia i hoa o ngā manu. Ko rongo, ka hao.
manawa Ruka Maria. All right. Let's finish this off. Witi me te Waina. Living in abundance. Me mea ka pai tō ngā kau. Ka mahi pai koe. Ka hō mai hea te atua I ngā hua pai. Ka horaina ki tō tēpu. Mo ake tonu atu. Witi me te Waina. Witi me te
Oh, hold. E hōnore he krore ki te atua, mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa Amine. E i uhoa e te wairua tapu. Ka whakapau atu o mātou ngā kau ki te whakamoemiti atu ki a koe. Ka kōrero tia e mātou au mahi whakamiharo. Ka kua mātou ka whakamanamana i mua e ho tō aroaro e te riki. Ka ino i atu anō hoki ki a koe e te atu o te rungarawa. Hea mana ki tia mai tēnei whānau. I tēnei wā me tēnei kaupapa, tēnei wā āmoa ke tonu atu. Treina white e te atua ka harawa. Whakatūwhera mai ngā kua hao te tiko o te pono. Te ora te Māramatanga ki a mātou. O pononga i tēnei wā, ma mātou no hoki koe whakamoemiti. Whakakrore ki tō ingoa tapu. Amen. It just felt very magical. I could feel, I was getting the tingles down the spine. It's really treats. It's amazing. It's an amazing experience. It's almost hard to explain. But that was the first run through of everything together. So we felt the whole project come together, and it was a really amazing experience. Yeah. At 3 o'clock in the morning, part of our faith in the ringa too, that's called a moata. And a particular service is done at 3 o'clock in the morning to give praise in our weakest time. When we are lethargic and we really don't want to get up, but we should. And then the is the great praise at 3 o'clock in the morning that we give. It means hope for me, for others, and I hope that that comes through in the way that we are able to present it in an honest way where there's no script. There's no script at all. We're pretty much, we had to learn our stuff and we had to go through some things, but all in all it is about just sitting together in the moment and being able to bring out some songs. Today's also not just about reaching outside of this room with this message. Inside the room we have people from all over our country, different iwi, different backgrounds, different walks of life. And I think the inclusivity that we're sharing today with each other, I hope that translates through to others. Doesn't matter where you come from, doesn't matter what your history's been. You come together with one mind and one heart, you can move mountains. I just feel very blessed and privileged to be here, to witness the magic, that's been captured, and just to see the passion and the joy in all these kids' faces. Well, they're not kids, they're rangatahi. But I remember what that feeling's like, and to have people you admire who encourage you and support you, and it's how you you can do it, and I know what that feels like. So the power that music has to affect people in a very meaningful, spiritual way. And some musicians, I think, understand it and can articulate it. Some can't, but can always speak it through their instrument, and that's really powerful. When you have people that are giving, it makes it so much easier to work together. When you know that there's trust in each other, I feel that, I think they feel that, so it's just, you could just make grand movements forward. You must open up your hearts, you must open up your doors to the youth, and I think this is a great example of that. We have Ka Hao involved, te Tira Waiata, te hunga rangatahi e ngā kaunui ana ki tēnei mahi ki te Waiata. So I think that, this is whakapono hahi Waiata come full circle in this space. So I think as long as we give our rangatahi the forum and the space to be involved, that's with anything though. As long as we do not shut our doors to our young ones, because we know that they've got everything to offer and so much to gain. So it's in the hands of our youth.